भाषाविद विष्णु चित्रकार्य थाव कत नायागु भाषा सेनेगु सफु पिदंगुदु शनिबार यजुगु ज्याजोले नेपाल भाषा एकाडेमिया कुलपति मल्लके सुन्दर, वरिष्ठ साहित्यकार हितकर वीर सिंह कंसाकार, वरिष्ठ समालोचक डाक्टर योगेन्द्र प्रधान, नेवादे दबुया नाय पवित्र वज्राचार्य लगायत वेकय सफुया पितबोज्या यानादिगु ख ज्याजोले थिति व्यक्तित्व पिस सफुया तकया थथगु नुगख तयादिगु ख अथे ज्याजोले चोमी विष्णु चित्रकार थगु सफुया बारे जानकारी ब्यादिगु ख ठो सफु थाव कत नेपाल भाषा सेकी ठाकुर आइपि सेने ठाकुर आइपिनु लागि अपुक सेनिउ लागि देको छौ सफु खंख ठोफु सफु से नेपाल भाषा दयु संसारे तस्को अफु भाइ पुतले लाउ भाइ खंख अधि खयान ठो भाइ मस दयु या मूल कारण छुराबले छु भाइ स्वभाव मसिया खंख छु भाइ नियम व व्याकरण मसिया खंख अरे वे खैते ध्यान ते शिक्षा अपुक सेग्यु फयु कथ ठो सफु देको ठो सफु ना ठाउ कत ठो सामाजिक तम ठो ग्रामेटिकल तम बातले पहले चाहिँ खंगो खख ठो थदिउ चाहिँ ठो सेल्फ व नन सेल्फ हेगु थमसा वाचाका धावित छुन जायावित सेल्फ बथर गादै अले थमसा मचाका बामे पिसन यही जै करा दai वे खैत चाहिँ कगना ठो छु इंग्लिश से बा नेपाली से फर्स्ट पर्सन सेकेन्ड पर्सन थर्ड पर्सन दाइ गु दाइ क ओ छु भाषा मरु छु भाषा ठाउ कटा दु दु ओ खैत छिक्यौ लागि नि सफु नाय ठाउ कटा गातै तै दु सफु नेपाल भाषा मसपि त दैन अपुक सेन्यु लागि देको सफु सुबा थाव कत सफुया प्रकाशन नेवा गुठी न्युजिल्यान्ड व नेवा शिक्षा गुठी यागु ख